Здравствуйте. Меня зовут Джастин Роек, и я поляк из Кокрантона. Я живу в Кокрантоне. У меня профиль страница в ВК. У меня жизнь, у меня жизнь в Кокрантоне. И Дарья не может говорить по-сербски. Дарья Ларсен живет в Ирландии с не мужем. Дарья живет у Ирской со своим мужем. Дарья не живет у России. Дарья я была живела у России, у Тольятти. Тольятти è il grado Russi. Toliati è grad. Toliati jest miasto samochodów. Ja nie mieszkam w Toliattiu. Toliatti. Toliatti rodni materni grad Darie. Ruski jazyk je materni jazyk Darie. I angielski je mój rodny język. I mam problem z Dariem. Daria ima problem sa mnom. Ja volim da živim u Kakrantonu. I moj život je interesni. Ja hoću da živim u Kakrantonu s mojim radnicima i radnicama. Radnicima radnicama. I struggle with speaking a foreign language. Benny Lewis and Luca Lampariello make it look very easy. Believe me, they make it look very easy. They can say whole sentences in that language without a lot of riffraff. They make it look easy, which it's not. And I'm here to show you that it's not easy. As you can see by my struggling and speaking in a retarded fashion when I speak a Slavic language. That's all I have to say. Bye.